Wan, saan tayo? Dinosaur, say hi. Let's go. Thank you. Gising na ba sila? Moments later. Oh, laki. Ano ba, no? Lizard. Lizard one, no? Lizard, oh, laki, oh. Gising na siya. Oh, Toby. Hello. Gising na siya, oh. No one. Gising na yung lizard. What's that? Isa? Toby. Tara. Ano da? Insect, laki na insect. Ito, lizard. It's a lizard, oh. That's the lizard. Wala. May ano dyan. Lizard din eh, lizard. Yeah, lizard siya, oh, yun, oh. Look, lizard. Laki. Ano naman to? Arm lizard. Arm lizard, one, oh. Lizard, oh.
Ego? Galing, oh. Ah! Oh, Undin. Si Undin to, Undin. Oh. Ito, ano ko to? Spike lizard. Puro mga lizard. Daming ano? Oy! Paniki! Ha? Bro! Paniki! What? Meron siyang egg one, no? Narrow nose. Rex encounter. That's a Rex encounter. Ah, may pila. May pila? Ayan na, totoo. Totoo na yan, no? Kumakain pa, oh. Kumakain siya, oh. Ah, picture lang. When you feed the dinosaur. Di ba yun sa transformer mo yan? Ha? Di ba? A few moments later. Hay! O dito may papakan mo! One hour later. Yun, no? Lizard. Wero lizard. Baby siya. May baby. Anong pangalan to? Ay, oh, nasa ito. Kawan, favorite mo yan, di ba? Favorite mo? Dali natin dun sa room. Dali natin sa room. Ha? Bakit?
4. 1. Juan, mahulog ka ha. Ito mo pa picture? Juan, picture ka doon. Juan, dito. Juan, dito ka. Mahulog ka dyan. Ito yung corn dog. Dito pala yung corn dog. A few moments later. Doon, nakakatakot yata. Bali, ilan po kayo? 4. 4? Sige po, dito kayo sa gitna po banda. Ano? Theaters. Theater pala siya. Akin na siya, abot mo sa akin. Yung one sitting niya kasi Dito, si Juan. Juan, dito ka. Kuya, dito ka kalikatan. A few moments later. Oh no, good. Enjoy and watch this game Tabi. Juan. using the latest electronics technology, similar to the techniques used in the movies. We can make our giant dinosaurs run and move. So please welcome the dancing mascot. Okay, slide po. Thumbs up. 15 minutes later. Exit na pala. Exit na tayo.